Le. Sini le. Le. Yo. Bering-bering lah. Sip ayo lah. Kehidupan di Jakarta. Le. Sendiri lu bah. Buatan nilai narasi. Dari jadikan. Wah, dulu lah ya Pak. Ayo maju isi. Sini. Jadi episode lah tinggal. Iya le. Jadi layan don. Ano pang dotong iso na. Iso maju kita sementara. Kayak marap kali jo layak. Ada dok, pendai ter di kantoran tuh le. Oh lo le. Kalau kita kantor. So, tahu sekali. Udah Jakarta songon na di bereng na ibigli ete. Ini Wala kabar Jakarta ilabung ni Monas Jaguna. Tapi songon na di Jakarta on. Ay di pusar do jaya di Lebong Monas lah. Ini dinereng le. Alay nak songon ni le. Mang na songon dia mah letakna mah di jalanan. Jadi mak, jom maju lah deh. Sawal aja semangat pak. Kalau le, amalay mo siya. Oh, guys, stok cupe. Video le. Ada di stok video le. Sama kita, sama layang. Meh. Ngaruden nih. Amalin na layang. Jadi ro le. Hah? Jadi Elit tadi saktu tak. Mau cari itu. Ngapain naik di hutan? Makarat sama aja. Oke, oke beda. Oke le. Takalay mak. Bah. Wadon. Bocor dok. Rodo udan. Wadon. Buru halal layo tinggal di sebelum bocor. Bukan. Makai. Bocor. Amarai sudah ini. Nomor tahu sih le. Nama aja kita. Kota Jakarta on. Mana? Yo. Oh, Paung. Kita mangan. Ano ala nyo? Kalau nak buang kau biau. May tada tak layo mangan. Tong mam ada. Ini le. Baru nak mo tada layo. Martai tadi. Itu boleh. Ngapang boleh. Ngapang boleh. Di jadi kita lai. Sa Singapore boleh. Pero Para agen mah sa sonday. Dai malay dak tolak be natinggal dari hudai. Mga donasi majunya di Jakarta on.
Alana asal nang lias rani akka narita ni mamereng iba. Ano tayo udah di idan. Ay, karena wigi nga kurang aji. Iya. Nawaro lo di idan. Tunggu susah lah, buah mah kehidupan di tanah na martani tanion. Ni coba juta na mga raton. Mangaruban nasi ko nasa sukses naroha. Iyo. Di, abala dia nilai oh. Oh, malalayo na tong anak hinabur do. Makana igin naro auton. Ano ko ton layon. Dito le. Di sementara. Kok maju tinggal layo. May mana utara juga deh. Oke dah, gue. Para kay. Gue, ay contoh nilai ini, matabel lo. Anak ko lalay, molo nga sa kapala nung dalanan. Banyalaman ma. Dito lay. Mungkin tungunod to kay uro ajo na mga raton. Ayo. Alay, ini seral kita karay. Emang maju kita dah. Amal yang dua. Kare. Bayo dang amale mo si ala na pinagpare ng mga amiba. Yung ngamay na. Dua, satu kita bantu. Berangkat dong mo dong le. Itu lah mau lembat. Tama mo dong. Kosongnya maju. Ada marah ini pele. Rodo tu dah. Main di rodang salah wahai. Main orang susah lah. Rumah yang maju dah. Kapan lihat? Amang jotahe mirinay dang sangka au songonon kehidupan nilayon di Jakarta tersonggo tau meniri lubi-lubi ngirina siat di buta ay sapalan nong sahat di Jakarta jalan nama waduh bahenon intina dang boy mengeluh sayang giat manian dinggan muse parnguduonon asa hasia iba muse di pangarak toanon boy mangurupi na tua-tua di huta sa guru di homa sudia le Tuhan lakakon mau liate amin. Le, tunggu malah selalu tak? Ale, Tunggu lah, selalu tak kerja. karejo ado le. Beta mak. Yuk lain nak. Ado le. Yuk lain mak. Dia nilai. Nah, jangan juga. Kerja le. Oke. Lah. Tang ganti mu baju le. Bete juga tiba jumpa dah. Ganti baju. Manuel. Hai, tahe, naributan. Hai, biar kau iba lagi marorot. Tahe. Kemana tuh Joy Kojo?
tayo kalau kakak tengah naik ko kesomo ya kak sinelong. Ay mo tayo di dalbong nga do. Kak, abang mana? Aku mau pergi kuliah. Ijol-ijol mana abang mau bareng mana dah? Bang, aku mau berangkat kuliah dong, bagi duit. Kau mau kuliah? Iya bang. Coba maju kopi kujone. Abang ini orang mau berangkat kuliah suruh bikin kopi lagi. Ini udah dandan bang, udah cakep-cakep. Baik maju. Oh, ya bang. Ini bang kopinya. Bagi duit bang. Soalnya gini. Nah, dulu sekolah dah. Ya bang. Sebelum mampir omak lu babe buta. Ya bang. Kak berangkat ya. Boleh. Hindi yan ako. Masa mga amin? Untuk diulaw sa nulay sa karton. Tama. Penting dapat kita itu mangan. Aga, body. Tidak makan nok ko. Perlu dunia mga nalay. Tama tu dah. Dunia mga amin nalay ni ma. Ano dati ulam nila dito. Halo? Ini udah pulang. Tadi kok nggak masuk? Kenapa? Oh, ya udah. Ini udah mau pulang nih. Ya udah ya. Mata kuliah udah. Mau pulang tapi masih siang, masih nanggung. Mau main-main dulu ah. Aduh, angkutnya lama banget sih. Kalau naik busway nggak ada jurusannya. Gimana ya? Lah Tuhan. Ya, hadi. Belga-belga ni jawi tiba-tiba hian nama. Dari jolai dunia jo gele-gele kan nam jol mai. Haru karni, jo. Muluan apartemen di Jabu tong. Apartemen? Jabu susun warna. Oh, magwar jabu susu ni. Ni TV-TV. Oh lo. Ini teh. Kami mau di hut aja bisa ngonon. Nang dong. Tangga dong. Bara dong jabu sih. Apa penon di hutan sangonon. Kau lu nama apa? Oke. Oke. Wang. Kok seru apa? Lewat trans nih, Trans Jakarta ini nah. Ada anak guru Dia. kok main dia. Oh, mereka. Mental nih jo. Suara nih. Oke lah. Atau baju hati nau dong. Permisi kak. Mau nyanyi, mau ngamen kak. Begini nasib anak merantau, tinggalkan kasih tersayang, mengadu nasib di Jakarta hanya untuk bisa bertahan hidup. Isi tombol kali pun
begini hidup ini. Oh, beta mah tinggal omeng. Sombong kali Puika. Nggak ditegur pun enggak. Borngin na dile. Sangat dong HP di Jakarta mga lubingo lu sampai borngin. Sangat naluja. Gimana ya? Ayaw. Tarik mga gudang eh. So ko to. Biasa na molo malam. Molo sauti dapat tuh di jalan raya. Tuh perumahan daw. Karena berger dapat tuh sana biasa. Tidak tele. Perumahan no. Tapi lagi hal aku burju per perumahan. Oh, malah barang lah. Ah, perumahan Guarnion. Terus manuk, terus maju kita jelek, tak itu maju lon. Pantasan Baru. Tak itu maju baru selanjutnya saya itu. Iya, saya itu maju lo. Cuma tak hitung leh. Cuma saya itu. Lama. Saya masuk naik ke lihat tahun. Dua. Oh, masih raisi. Harung lupi. Sauti ko dapat titang paksa dari manipat. Lama. Ada ini syukuran mati. Berger apa sama sana? Pengalaman madiaon roti Jakarta mangitok kepek songonon. Durang kan? Sauti do. Oh itu. Itu metan non. Di perumahan non. Saya berger apa tuh sana leh. Wah, ayaw penasaran daw le. Kabaran non dia nih kita. Barang odo na penasaran naw. Anom malay. Betul lain no. Itu lain aja. Saja sudah. Berang maju dah. Oh. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Iya. 70.000 leh. 70.000 deh. Itu lah ya bisa na. Bisa halaka orang putar 200.000. 200.000. Ibu asa ke bilang naik bisa hati-hati. Aku bingung leh. Oke malay. Anom beta maju. Barangan maju tebuat. Ngelek ngisi deh kalau Indonesia nita. Beta. Yuk jelek. Le. Yuk. Sisi lada. Oh, ada bunyi setting nih. Dile. Si malay. Barang kita deh. Barang nilok ko nila eh. Mana tuh nilok ko sa nila eh. Permisi bu, mau numpang ngamen. Begini nasib seorang kurangsa, mengadu nasib di Jakarta. Tinggalkan kasih tersayang. Berisik banget sih. Pergi dari rumah sana. Sana pergi. Pergi ya. Pergi ya. Sakbor main naik. Nyeri dulu ya pak. Nyeri dulu apa nama ngaraton di Jakarta on. Nyeri kuda tabu. Semono hidup di Jakarta on. Baik dulu nih. Nyeri dulu pak. Anggota nilai narahai. Kerja di kantor do. Tapi manakku sepatu jujur layau. Ya haula ulai asa bertahan Jakarta. Nama. Dia bibi. Ngomong-ngomong le. Mula minta atau lalu jumlah aku ngedok. Oke, udah mah.
Alak ko maju ate. Kamu aja marubat. Pala bum magitari au jo lumangan ma jaw ning manga jo stok ki jo male. Ji apa ke nilai? Ano mula kamu situ jabu. Oh gitu. Oh, Oke malai. oke le. Amale awati. Adong duki bitulan adong sun warung makan. Yuk maju. Pakai apa Om? Pakai tahu aja sama tempe sama kuahnya udah. Kenapa lagi? Udah mbak, Kuah sambal enggak? nggak usah. Minumnya apa Om? Air putih aja mbak. Waduh, waduh. Iya Om, minumnya. Iya mbak. Ah, dan biasa bersedok pakai tangan mau wain. Ini kotor tangan tuh. Ah, walang semuanya malah dia nak. Ah, sabu na iba. Alenak ko sa nguni. Syukuran mak. Pak, ada kopi? Ada kopi apa? Kopi hitam ya. Kopi hitam. Makan pak. Oh iya, lanjut. Ini ya Om, kopinya. Oh iya, makasih ya. Ya. Mbak, berapa mbak? Tadi sama apa ya Om? Tahu sama tempe. Dah Nah, ini 20. 20. Ya. Langsung ya. Alah. Ulur sayon. Oke. Malam 5.000 tuh. Ada mesti 200 perak ini. Dilian simba ondo nang marutang. Naroon na natin. Yung daw na. Alay usok ko masuk tu bay atik na boy do marutang. Mbak, Ya Om. saya punya duit 5.000 bisa ngutang nggak Mbak? Nggak bisa Om. Oh, ya udah bentar dulu Mbak ya. Iya. Wah, namun dia malah mengalami kayak dengusnya ting. Bah, kalau kita udah mulai, Tidak lah. bah, style juga. Samping. Situ puluh lah Bang. Tahu apa sih, Lai? Ah, Mbak, bikin kopi Mbak ya? Iya. Bikin kopi dulu satu ya.
Tidak tahu perasaan le. Tuh emang le. Biar nakil le. So nasa plastik buat kamu itu mulai. Enak ada kerja mulai. Ido le. Nama ngamit do kerja boleh. Mengamin. Oh lo. Dah. Enak bahaya. Doro cerita na pendebus nilai gaya mengamin kamu Jakarta. Ima dah le. Karena baru roda kita le. Ang foto lai, arong lai di kon. Lai. Ano kenyataan na le. Jadi puro di kantor hiyan na. Kata na yan, kari di kantor ni nalay hido. Sige, mga amin do. Ada, pero apalagi kedong tayo sa nasiono. Mga tanong. Kita ngarong natin. Hido. Di, bahasa gue nak pingurang apa yang nilai. Ada bisa dia dulu lah. Nah harus mengamin do nak kaning do lay lao lay iperjolo mulak. Lao jo mulak jo stok ijoy na. Tapi nggak malih ya na mampir. Kayak gue keping orang 5.000 rupiah ako. Tuh emang lah. Ini mana baca kopi? Ah benar tuh sih. Ano lay bang? Minum malay dah. Mau besok. Sebetul na lay nang lumuro ako na mga minom. Lay buhang benon lay ku. Mulurang mga amin nang mangan. Ay merasa sahira na ditipu lay ido aw. Yana idok imana tiki nagpamasukon na doy na aw sa kantor doho tibana. Tapi mga amin dulaw nila sugarero regional lay like ku uluhian daw asal mo ng mga amin do may ba mga rato ti Jakartaon mulo mga amin do ngul naro ako niya lay mga macarana niyan asa sukses niya di pangaratuan nun mananga hapi Ulaw tulay. Uy, idolay. Idolay. Bagi cerita nilai tumasing irido perjuangan nilai ba sampai mengamat pe idolay do lama saya bertahan di pangaratan. Salud do mangida semangat nilai. Sosok lain na so gabi berhasil di pangaratan. Amin malay. Ala biar semangat nilai kebetulan lah bosi melalui karya dari kantor nami mana tahu cocok di ruangan bosi ba dok kepetu bosi so dangi alai alun do kantor nama nami lah ro malai so kantor roda Alay lulusan ni sin pero alay sunabu ya umulu kerejo ni kantor nila bos maru amlai kubantu bener tuh bosi asal masih semangat lah di kantor iso dah mulai hati malay jam itu sugot bayar mereka tori dah jampi itu hati alay jadi Sony maju lain deh saya ulang debe persidalan aku saya ulang debe ke si Jepang di dalanan ade jadi mulai hati gue malay dah oke bayar masuk kantor dah oh lolay ba mbak berapa mbak semua mbak bah namurong hati laya ini ngaduk si dunok situ layo. Layon. Ini ngaduk niyan dunok ko. Situ layon. Ang natintang naksin na mga ni tulay shopping pagkarejo ani. Tong dulu ma layon asa hurok kon. Ang tawo mo siya madungoy.